Lijepi pozdrav, dobrodošli u 60 sekundi za novi početak. Moje ime je Zoran Vignjević i danas imamo pitanje koje je postavila Miroslava. Miroslava je postavila fantastično pitanje koje glasi ovako. Kako da dobijem ono što želim? I odgovor na ovo pitanje je vrlo jednostavan. Ne treba mi čak ni 60 sekundi. Tako da radite ono što je potrebno da bi dobili ono što želite. Gledajte, jako veliki broj ljudi danas se koncentrira na ono što ne žele u životu. Kada se koncentrirate na ono što ne želite, vaša pažnja, vaša koncentracija, vaš je non stop se bavi onim što ne želi. S obzirom da u nama postoji jedan dio nas, jedan dio autopilota, jedan dio servomehanizma koji se brine da dobijamo ono što želimo, ako je naša misao, dominantna misao, ja ne želim to i to, naš servomehanizam će se pobrinuti da nam se to i manifestira. Ako se bavite više bolom nego radošću, bolit će vas više, je tako? Ako se vraćate na stvari koje su vam se dogodile umjesto da se koncentrirate na stvari koje su vam potrebne, koje su nove, koje vas inspiriraju, koje vas motiviraju, događat će vam se samo ružne stvari. Zbog čega? Zato što vaša vibracija je niska. Znači, ukoliko želite dobiti ono što želite, počnite se najprije baviti time što stvarno želim. Počnite to vrtiti u svojoj glavi, počnite raditi slike toga da bi vas te slike inspirirale i motivirale i da bi mogli krenuti na taj put. Ne više od toga. Ono što je potrebno je da radite korake koji su nužno neophodni da bi došli na to mjesto. Analizirajte što ste učinili dobro, što niste učinili dobro, popravite ono što niste učinili dobro, nemojte žaliti zato što niste nešto učinili dobro. Neka vas male pobjede inspiriraju i neka vas oni negativni rezultati samo inspiriraju da u tome sljedeći puta budete bolji umjesto da odustajete. I to je pravi put da dođete do onoga što želite. Ono kao što uvijek kažem, uopće nije upitno da li možete dobiti ono što želite. Upitno je jedino koliko vremena vam treba da bi došli do tamo. Tu moramo respektirati zakon inkubacije koji govori da ne možete sijati žetu u istoj sezoni. Ovo je vrlo jasno za prirodu, ali obično prirodne zakone ne prihvaćamo kad se to odnosi na nas. Vodite s tim računa i bit ćete uspješni. Hvala lijepa na postavljenom pitanju i preko ovog linka ispod možete ispuniti novo pitanje i ja ću vam na njega sa puno dobre volje odgovoriti. Hvala i doviđenja.